Ah, din mah. Hah? Din mana? Cekan yang waduh sekarang dong kamu nakan yang ilaran naik. Oh yes, right. Left. Iya. Kelas ini awak dan sa. Menurut tat nih waduh kan satre. Hatai, liang. Oh nih. Foto vlog iba. Wow. Oh my god. Oh my goodness. So cute. Ay, jirat ya atau bajing nak jir tadi jaka jirat. Surak kan melakon. Di yang registrok melakon. Kau dah nih. Stop. Stop. Wah, kaji nong. Stop. Sangana. Finally guys, mentang ilak poya ka jaka bang itu banwan te ngihaban parking kali no hangnya nomor ba kasro bala akut te ngihaban ya ra ki jan ki tiar gitar ki ye ngihaban ya yan ne syata imut ban show di kowe album te kan sapen EP tentang ilak poya ka jaka te saya raban share lah me ke video ka jongi tangka dehi Lisbon second do mentang ila ya mi nang ne pe kelas kijan teh madu isi kentin ar kentin pila ban keren si kifan kijong pi ngaru nga first time mga poise ne ka sinong wala siya hindi kikendong kan sirot repo sinong tengah lapoi kani kani kasin balay lapoi tang ba ha gini ki jaka ba kamlong kerpang gini ki jaka ba kamlong an angkum no ba itenat mo kamlong itenat namar pangiwan dek ya kawe ka video album naka jingsai kalawai channel mẹ kameraman jengi lah sedang ban ready ya kakam terus lah sedang ban make up tementa idon ne ha tengka mau pra plang mau plang pra te iwan man shoot ya ka we ka album bagian saya ban release no ha ka channel jing saya kalawai te kani kalong ka scene ke bakadu bang iwan man shoot hangnya kala scene kita ka hulimun aling an ti tane ka nyata ko itenat ha ba la depan oh surang du blay pet ka itenat ka long kisah ku kijaka ha ki Bollywood style te aling an ni EP pet kini ka clear ye kini ka clear ka sai ba kalong shit bang ne po best kadam don ying tang ne ru la biang te kalong ke ba itenat ya kani ka jaka namar balai namar ba saudong jong kani kadon hara sinong jong ibreu pet ha pedang sinong pade kadon kum kani ka jaka ka bes te kalong sia ka ba ipla mo asno pla ba kani kadon long ka fast tanya ngaban wan yu kejar kani ka jaka kalong sia ka jaka itenat ba ngam ju poi perkhat ba kindon kum kini ka jaka ha po me kaya gini dengan tiu mentai akan ka jingking pernon dah tok datang ke dohi kulis bun bye bye